Shna da Pasteur Institute. Ini dia dengan Myntri Shillong jong ki Dr. Ryngkat Dr. Wanswet. Ketika inovatif idea ke jong ke inisiatif ke jong pengkat bat kita untuk ki scientist kita untuk ki technical experts bat baru ki long play jong Pasteur Institute ki bawara ya dah ben permi ya kena alcohol based hand sanitizer ki kalong ga jengkermen laga benda ga state ki jongi ba ngi ini adu mensua ka Pasteur Institute la dai lupa ga manufacturing unit laga ki trace to muni ka Pasteur future ka lai ka game changer launch paidbah yang kaba kila ban sang bende no aru jadi tu produk ki bala Shna da ki nom trade jong da Pasteur Institute ni lam ruhi jong di Dr. Wanswet kila pun kre laga benda kene ka isolation ward wadan sporty jing Khiah katei ha ka building ka ba annex building jong ka Ganesh Das Hospital Dr. Wanswet di medical superintendent bapak yang Ganesh Das Hospital bat Dr. Shillong bat kejim kre kalong dag benda gitu ki suspected cases jong ka coronavirus tang bakila bandel tang jabu ki kategori A dan B di kategori C dan D ke bawah dan kami ada sumar ke bakam kerpang kila bandel farmo caki hospital di balaban pet yang ki kum ki menghami apa corona care center yang mesti hospital lagi apa Nazareth nah hari kiwi hospital lah designated as di Koit hospital. No, kita pergi private. No, yang ini raw material ke import. Dekat ke bagi yo locally ke bagi don, mentah kila ban produce. Sis hajar aduk kat aspa liter. Mentah kipat lah yang mandi. Ini kita don pe yang teh apa Pasteur Institute hi. Dengan serai ke saya berkat kemudian bandai kami. Tapi hadu mentang yang datang kan, midang su lunch mana, di kemudian bikin dia kita try kadang dengan perkat ni. Lebaran kadang lumba mana ngai yang tu kita untuk naikkan renew ki sizes ki different sizes dari benda warna kini ki bottling lah ni ki containers ni. Yang pada kamu syar kita sarkar ni sih. Di paidbah pada yang long hadiah dengan yang sudah ada yang kami yang sarkar sekali. Kasimpul. Si hajar aduk kat aspa liter. Kami kasimpul kat mana ni? Kita ada orang sisi tu simpul. Kemudian Ada di 24 hours maybe lah belum.